Da li ste se ikada zapitali ko je momčadija, odnosno šta je momčadija? Da li je mafija nameštena? I da li su oni neki zli ljudi sa skrivenom namerom jer svi pokušavamo da im nađemo manu sad? Neko mi je u komentarima negde, ne znam na kojoj mreži, pobegao mi taj komentar, rekao pokušaj da objasniš momčadiju. Reku ajde što da ne, jer vidim kakvi su im komentari na klipovima. A idealna prilika da se ukrade malo njihove slave. U suštini za momčadiju nema šta da se kaže što već nije poznato, osim toga da su najbrže rastući kanal na domaćem YouTube. Mario Vrećo je čak rekao da je kanal osnovan isključivo zbog okupljanja YouTubera i snimanja sličnog sadržaja. Međutim, kanal je također nastao da bi bili pandan Baki Prasetu. Na našoj sceni Baka Prase je jebi ga najveći YouTuber i na našu nesreću ne vode ga moral, poštenje, zdrav razum i tako to, nego ga vodi sve kontra. U njegovim live-ovima dolaze kurve, kriminalci, mentalno zaostali ljudi i Marko Jack kao posebna kategorija i promovišu sve od čega bi zdrav i normalan čovjek trebao da povrati. Nakon gledanja njegovih klipova ja se baš često zapitam jebote zašto se ja trudim uopšte. Međutim o Baki sam već pričao i ne bi baš da mi uzima vreme jer sve mora da stane u 3 minuta. Upravo tu pojavljuje se Momčadija. Taj kanal okuplja grupu ljudi koji iako različiti po karakteru i stilu dele istu ideju, da je moguće praviti zabavan sadržaj bez promovisanja nemorala i prazne senzacije. U njihovim klipovima centralno mesto zauzimaju druženje, spontanost i one vrste humora koja proizilazi iz stvarne interakcije među ljudima. Sad, važno je naglasiti da u Momčadiji nisu samo poznati YouTube kreatori. Pored njih u klipovima se često pojavljaju njihovi prijatelji, ljudi koji nisu nužno internet ličnosti, ali upravo svojom prirodnošću daju poseban šarm čitavom projektu. Imena kao što su Ranđa, Andrej i drugi postala su prepoznatljiva publici, upravo zato što deluju iskreno, kao da kamera uopšte ne postoji i ti za tog čoveka kažeš jebote, ja bi se sa ovim čovekom družio u privatnom životu. Sad, jedno od pitanja koje se često postavlja jeste da li je igra Mafija, koja je postala jedan od najpoznatijih formata na kanalu, nameštena? Odgovor je naravno da ne! Ono što gledaoci vide nije unapred isplaniran scenariju, već rezultat mnogo sati snimanja i pažljive montaže. Ja ne znam da li smo toliko kao ljudi postali nenormalni da kad vidimo normalno i prirodno ponašanje, ne, fake čovek, vidim ja to odmah. Editing u njihovim klipovima je na visokom nivou i upravo on daje dinamiku i ritam celoj priči. Kamera beleži sve, i dobre i loše trenutke, a onda se u montaži izdvoji ono najzanimljivije, najsmešnije i najuzbudljivije. Što znači snimaju ko manijaci po 20 rundi. Njihovu prirodnost možemo najbolje da vidimo u ovoj prvoaprilskoj Mafiji. Kada je reč o ljudima koji čine Momčadiju, svaki od njih nosi sopstvenu energiju i karakter. Neko je glasniji i impulsivniji, neko tih i sarkastičan, neko skloni apsurdnom i cringe humoru, bicko. I upravo ta razlika stvara dinamiku. Kao u svakoj dobroj družini, njihove različitosti ih ne razdvajaju, nego ih spajaju. Zajednička ideja i vizija da pravi iskren, zabavan i kreativan sadržaj ono je što ih drži na okupu i što im realno daje snagu da se bore protiv ove izopačenosti koja trenutno vlada. Zato je zaključak prilično jednostavan. Svako ko promoviše zdrav razum, kvalitetan humor i iskrenost pred kamerom